Prijatelj je riječ skupa i to nije reći lako, to se stiče, ne kupuje, to ne može biti svako. Naš prijatelj, a vaš sugrađanin iz škole gusala Filip Višnjić, iz Bijeljine Mladen Jevrić. Hristos Vaskrse. Sabiraše izložene stvari, ima starec u 100 godina, zna ga dobro Meka i Medina. Sastajo se s nikcem od rovina, nosi ranu s krvavije krusa, Carigrad je brani od Rusa, 3 puta je bio kod sultana, pa se starac diže sa divana. Turci, braćo mojega Midina, vi nemate ljudskih vrlina, niti junačeke časti ni ugleda. Zar to nije za cara uvreda? Ako glavu smaknete Šćepanu, pomračiste slavu kapetanu, i za to će sva Evropa znati. Zar se smije tako postupati? Svezanog je lako pogubiti, a još lakše obraz izgubiti. No, ako vas bratska ljubav muči, što se koji od vas ne odluči da se redara pod oružjem srete, jer junaci junačeki se svete, ili što ga namegdan traži, razjareno srce da ublaži. Serdar tako postupao nije, sa Turcima ruku svezanije. Čerka moja Ugacko udata,
Serdaru je Šćepanu predata, kada su je Crnogorci bili, uzelo glasno je dugi, zarobili. Serdar Šćepanu dugu krvavu čuvao je kao svoju glavu, da je neko mrko ne pogleda, dok na krstac zvizdi čuje predanje, tako ljudi